Mathako maya ma mubira wa volleyball maria mabangitwo rungu rwa utongoria wa seneta wa Nandi Samson Cherargei itanya ria moinene ni kugomithania ayuthi niguo kumahinyiriria moe kura. Tumeleta kurejista kura hapa, na kurejista kura ni rahisi. Unaenda hapo, unajitayarisha, unajiandikisha, unaweka kura. That is the reason tulileta hii tournament wakati hii, ndio tuhakikishe kurejista kura. Na nataka niwaulize, najua kuna watu wanauliza, nataka nibadilishe mambo ya kura. Ukitaka kubadilisha voting place, uende katika constituency office. Hamwe na atongoria ikundi cia andu ethĩ gũkũ Nandi nĩ manyitanĩte na IEBC kwambĩrĩria kampeni cia gũthiũrũrũka matũũra-inĩ na kũria andũ meyumĩrie. Tumepata changamoto hapa Nandi, watu ambao wanakata kura ni wachache sana, na kama vijana pamoja na Rural Women Peace Link wamekuja kutusaidia ili tuweze kuhamasisha vijana. Na tushukuru sana the youth ile wameweza kuungana siku ya leo partner na IEBC kufanya mobilization around the county, na tunakaribisha hata mashirika mengine. Nginyagia riu gicunjĩ kia andu aria meyandikithĩtie nĩ kinini muno. Abitha wa IEBC uria urugamirire mihango ya kuiguithia andu meyandikithia kiuga no gicunjĩ gia 10% kiumirite. Saa hizi we are slightly above 10,000 na target yetu ni over 100,000 by the end of the month, hiyo tarehe 2. Toguko Nandi andu maregete kwiyumiria na njira njega kuoya kura muona kaunti-ini ya Trans Nzoia. Abitha wa IEBC arauga mari o kunene gukinyiria itanya ria muigana wa aikia kura uria marenda. Our target in Trans Nzoia is 78,026 and so far we've done over 7,000. I want to say it is less than 10%, which is still very low. Na tunataka kuomba wa Kenya mambo ya kungoja mpaka tarehe zikibaki siku mbili, siku moja ndio wawe na last minute rush, atajilaumu mwenyewe. Ni Wakenya wachukue nafasi hii sasa. Kaunti-ini ya Narok nakuo Gavana Samuel Ole Tunai ni ahinyĩrĩirie mũingĩ gwĩtĩkĩra kuoya kura, akimera ino noyo njĩra ya gũgatigĩrĩra ni mathura atongoria aria mekwenda. Nataka uende uchukue kura ndio uweze kuchagua ile kiongozi ambaye unataka. Na pia nataka niambie vijana wale ambaye hawana kitambulisho, ni haki yako uende uchukue kitambulisho. Akiaria igongona-inĩ rĩa gũcangithia mbeca cukuru-inĩ wa mũthingi wa Sagamian, manene ma ũmbunge wa Narok East mahinyĩrĩirie ayuthi kuoya kura nĩguo onao itua rĩao rĩgataranĩrio andũ magĩthurana gĩthurano-inĩ kĩnene twerekeire. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.